سپاس نالین بۆ ئەم بڵتەنەی هەواڵ کەسێکی ناوازەوە دەگمەن میوانمانە بەڕێز مامۆسای ئیسماعیل بێشەکچی نووسەر و کۆمەڵاسی نێوداری تورکیا دەمویست کۆمەڵێک پرسیاری لێ بکەم لەسەر ڕەوشی ئەمڕۆی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا لە نێوخۆی و پێگەی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست ئایندەی سیاسی تورکیا چی لێ هەن لە نێوخۆم لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بۆ پەیوەندیەکانی تورکیا لەگەڵ کوردانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە ئایندەدا چۆنە بن دەبێ پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە چۆن ڕێک بخرێن لە چه ئاستێکان بەڵام ئەڵوو دەڵێ من پەیامێکی تایبەتیم هەیە ئەمڕۆ دەمەوێ بیگێنم سوپاسیەکەن کە ئامادە بووی لە خزمەتتان کەرەمکە. Bugün sabahleyin Kürdistan'a İro serê sibehê em gihîştin Kurdistanê. uçakta Di balafirê de bi zimanê İngilîzî hinekê anons dihatin kirin, her wiha bi erebî anons dihatin kirin, lê bi Kurdî nebû, bi Kurdî nedihata xaftin. Em têne Kurdistanê lê di nava balafirê de bi Kurdî nayê axaftin, bi erebî û İngilîzî tê axaftin ku gelek tiştekî balkêş e. Lê binêrin Kurd neteweke ku qirkirin dîtine, genosayîd dîtine. Di 16 cutmeha di 16 Adar 1988 da genosaydek jiyan kirin. Di navbera 83 û 88 de Saddam Hüseyin kakîjan gaz jehrawîtir e ew têsta xwe li Kurdistanê kir û her wiha li ser zindaniyên ku li qerargeha navendiya Silêmaniyê bûn encam dan û li Helepçê encam dan. Geleke ku Kurd geleke ku ew qas berdîl dane. Lê di nava balafirê de bi Kurdî nediaxivîn. Em tên Kurdistanê lê bi Kurdî nayaxaftin. Bir de şöyle bir durum var. Yek jî rewşeke wiha heye. Pasaport kontrolleri sırasında Di dema kontrolkirina pasaportan de rewşeke ku em rûbirû dibin û rastî wê tên ku 2017'den önce di beriya 16 cutmeha 2017 em gelek caran hatin Kurdistanê. pasaport kontrollerinde Di dema kontrolkirina pasaportan de tenê Kurd hebûn an ku kesên erkdar Kurd bûn. Li îro dema ku em hatin di dema kontrolkirina pasaportan de li kêleka wan erkdarên Kurd hindek erkdarên ku ji Bexdayê hatibûn jî hebûn. Ev vê rewşê jî bi rastî rewşeke gelek balkêş bû ka çawa wisa bû ku ew qas berdîl hatine dayîn û dîsa tu bi erebî guhdar dikî lê bi Kurdî tiştek nebihîstin. Tu tê Kurdistanê tiştên erebî tê nebihîstin lê tiştên Kurdî tune ne. Eva çi ye û çawa çêbû? Ew tevî ew qas berdêlên giran çima ev tişt çêbûn? Eva weke hediyeya talebaniyan e ji bo Kurdistanê û tiştek ku ez bêjim ev e. Spas bû te. زۆر سپاس دەکەین زۆر سپاس بەڕێز مامۆسای ئیسماعیل بێشەکچی نووسەر و کۆمەڵاسی نێوداری